ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Дар студия бо шумо Муниса Атамуллоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошед. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бо мақсади суръат бахшидан ба бунёди иншооти ҷашнӣ ва тозаву обод намудани шаҳри бӯстониамон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳо дар иншооти сохташаванда шинос гардид ва ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар асоси супоришу дастурҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти суд Раҷаббой Аҳмадзода ва нақшаҳои ободониву созандагии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент рафти бунёди иншооти гуногун, махсусан иншооти ҷашнӣ таҳти назорати доимии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти гуногун нахуст аз рафти корҳои сохтмону васлӣ дар бинои иловагии таваллудхонаи марказии шаҳри Панҷакент шинос гардид. бо кормандони муассисаҳои табобатӣ аз ҷумла бинокорону сохтмончиён як суҳбати муфассал анҷом дод. аз онҳо даъват намуд ки бояд корҳои сохтмону васлӣ дар ин иншоот бо як сифати баланд анҷом дода шавад ва бинои таваллудхонаи нав дар муддати муайяншуда ҳамчун тӯҳфа ба истиқболи 30-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода инчунин бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли консерва ва нӯшобаҳои гуногун шинос гардид. ӯ таъкид намуд ки бояд роҳбарият, мутахассисон ва соҳибмулкон барои татбиқи ҳадафи чорумии миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар саҳми хишро гузоранд ва бояд соли равон бо ҷалби сармояҳои муайян ва аз ҷумла ба Панҷакент ворид намудани таҷҳизоти пешрафтаи технологӣ корхонаи мазкур фаъолияти хишро муназзам оғоз намояд. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти корхонаи марбари сараз низ шинос гардид. ӯ таъкид сохт ки бо зиёд шудани бунёди иншооти гуногун эҳтиёҷот ба мармари хушсифати Панҷакент ки дар ин корхона мавриди коркард ва истеҳсол қарор мегирад хеле зиёд шудааст. роҳбарияти мутахассисон бояд ҷиҳати боз ҳам афзун намудани истеҳсоли мармар аз тамоми тадбирҳои зарурӣ самаранок истифода баранд. дар деҳаи яккасадаи ҷамоати деҳоти Сараз аз тарафи сокинони саховатпешаи ин деҳа бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38-ум сохта мешавад. раиси шаҳр ба роҳбарияти ҷамоати деҳоти Сараз дигар масъулин дастур дод ки бояд корҳои сари вақт анҷом додани сохтмону васлӣ ба анҷом расонида шавад ва дар масъалаи таъмини ин муассиса бо таҷҳизоти зарурӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент кӯмак хоҳад расонид. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо як ҳайати корӣ аз кӯчаву хиёбонҳои шаҳри бӯстонии Панҷакент дидан намуд. аз роҳбарони ташкилоту корхонаҳо сокинони шаҳр даъват ба амал овард ки ба муносибати иди байналмилалӣ Наврӯз ва истиқболи сазовор аз 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ободу зебо, сабзу хуррам, тозаву пироста намудани шаҳри бӯстонии Панҷакент самаранок заҳмат кашанд ва мо бояд ифтихор кунем ки дар як минтақаи таърихии Тоҷикистон кору зиндагӣ мекунем. тадбирҳои назоратӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент вобаста ба вусъати корҳои сохтмону ободонӣ, шаҳру шаҳрдорӣ, сабзу хуррамгардонӣ идома дода мешавад. вобаста ба нақшаи кории Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мулоқоти вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагон баргузор шуда истодааст.
дар ҳамин доира вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон парвиз шодизода бо сокинони ҷамоатҳои деҳотии ёрӣ, амондара ва сӯйҷина мулоқот анҷом дод. мулоқоти аввали вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон парвез шодизода дар ҷамоати деҳоти ёрӣ баргузор шуд, ки онро бо сухани ифтитоҳӣ раиси кумушраи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен узи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Мурод Шукрзода кушод. санаи 26 январи соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми навбатии худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баромад намуданд. таври шумо аллакай ба воситаи васоити ахбори умум, ба воситаи нашрияҳои расмии давлатӣ ва инчунин сайтҳои иҷтимоӣ огоҳ ҳастед. дар паёми навбатии худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар дар соли 2021 бо паём баромад намуданд ва муҳтавои паёми пешвои миллат самтҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистонро дар бар мегирифт. дӯстони азиз, ҳамдиёрони муҳтарам, бо дастури роҳбарияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Шодизода Парвиз меҳмони мо ва шумо ҳастанд. меҳмони азиз, шуморо хушомадид мегӯям ва дар имрӯза чорабинӣ инчунин мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Дӯстзода Афзалшон низ ҳузур доранд. Парвиз Шодизода дар суханронии хеш нахуст мардумро бо наврӯз шодбош гуфта, паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро чун санади муҳими ҳуқуқӣ арзёбӣ намуд. пеш аз ҳамаи шуморо бо фарорасии наврӯзи байналмилалӣ, ки ҳамин наврӯз бо ташаббуси пешвои муаззами мо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон байналмилалӣ гардид. табрику таҳният гуфта ба ҳар яки шумо тани сиҳату хотири ҷалб, хонаи обод ва барори корро таманно дорам. паём як санади хеле муҳими ҳуқуқии сиёсӣ мебошад, ки самтҳои асосии дохилию хориҷии мамлакатро муайян мекунад ва дар давлатҳои демократӣ пешниҳоди паём, ироаи паём як падидаи маъмул аст ва ин як шакли ҳамкории мақомоти иҷроия бо мақомоти қонунгузор ва намояндагӣ аст ва шакли демократиктарини идоракунии давлат ба ҳисоб меравад. дар паёми навбатӣ, ки санаи 26 январи соли 2021 баргузор гардид, пешвои муаззами миллат дар оғози суханронии худ қайд намуданд, ки соли 2020 барои тамоми мардуми олам, аз ҷумла мардуми Тоҷикистон низ як соли хеле мушкил буд, барои ин ки дар ин сол бемории ковид тамоми оламро фаро гирифт ва он боиси паст рафтани иқтисодиёти давлатҳо, зиёд шудани бекорӣ гардида, як буҳрони иқтисодию иҷтимоӣ тамоми оламро фаро гирифт. бо вуҷуди ин, дар натиҷаи қабули қарорҳои даркорӣ, қабулҳои саривақтию оқилона гӯем, Тоҷикистон тавонист ки рушди иқтисодро таъмин намояд. тибқи маълумоти пешниҳоднамудаи Бонки ҷаҳонӣ, маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷаҳонӣ дар соли 2020 дар ҳаҷми то 3.5% паст омадааст. лекин анамин нишон диҳанд дар Тоҷикистон ба андозаи 4.5% боло рафт. аз рӯзҳои аввали паҳн гардидани беморӣ, аз рӯзи аввале ки дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд, албатта ситод таъсис дода шуд ва ҷиҳати бартараф намудани ҳамин беморӣ, ҷиҳати паҳн нашудани ҳамин беморӣ корҳои хеле зиёд бурда шуданд ва мардум хона ба хона гашта ба мардум фаҳмонда доданд, ки мо бояд кор кунем, махсусан деҳқонон бояд ки ба киштукор машғул шаванд ва анамин
корҳои тарғиботию ташвиқотӣ анамин корҳои гузаронида шуда албатта сабаб шуд ки дар тоҷикистон иқтисодиёт 4,5% рушд кард. ин нишондиҳандаи баландтарин дар байни давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ аст. яъне 4,5% рушд кардани иқтисодиёт дар ҳамин давраи хеле мушкил нишондиҳандаи хеле баланд дар байни давлатҳои муштаракулманофеъ аст. дар ҳамин сол соҳаи саноат дар ҳаҷми 9,7%, кишоварзӣ 8,8%, гардиши савдои хориҷӣ 0,8%, аз он ҷумла содирот 19,8% афзоиш ёфт. яъне маҳсулоте ки аз Тоҷикистон содир карда шуданд нисбати солҳои пешина 19,8% зиёд буд. истеҳсоли маҳсулоти озуқа нисбат ба соли 2019 28,3% афзоиш дода шуд. умуман ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми 5,4 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ аз ҷумла 1,3 миллиард сармояи мустақим ҷалб карда шуд. дар соли 2020 беш аз 300 коргоҳу корхонаҳои нав таъсис дода шуданд бо ташкили 6500 ҷойҳои кории нав, 157 муассисаҳои таълимӣ бо 63000 ҷойи нишаст барои хонандагон, 108 муассисаи тиббӣ ва ба масоҳати 1,2 миллион метри мураббаъ манзили истиқоматӣ сохта ба истифода дода шуд. мулоқоти дигари вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Парвез Шодзода дар ҷамоати деҳоти Амондара дор гардид. инҷо Парвез Шодзода дар радифи дигар масъалаҳо таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба бюҷети мамлакат ки он ҳар сол бештар ҳимоят иҷтимоиёти мардум менамояд ҷалб сохт. дар соли охир ҳаҷми умумии даромади бюҷети давлат аз 14,6 миллиард сомонии соли 2014 то ба 23,6 миллиарди соли 2020 афзоиш ёфт ва дар соли 2021 бюҷети давлат қабул кардем, таъсис кардем ба дар ҳаҷми 27 миллиарду 700 миллион. ва албатта бовари комил аст ки ин нақша албатта иҷрошаванда аст ва иҷро мешавад. соли 2020 ба соҳаи иҷтимоиёт ки пешвои муаззами миллат хеле диққати махсус медиҳанд, танҳо ба ҳамин соҳа 50% бюҷети давлат равона карда шудааст. қобили зикр аст ки дороиҳои бонкӣ дар муддати 20 сол аз 311 миллиони соли 2000 то ба 26 миллиард сомонӣ дороиҳои бонкӣ зиёд шудааст ва дар соли 2020 ба андозаи 10 миллиард сомонӣ ба ҳамин соҳаҳо ба тамоми соҳа аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ қарзҳо дода шуданд ки нисбати соли 2019 4,6% зиёд мебошанд. таъкид гардид ки рушди технологияи рақамӣ шарти асосии рақобатнокии иқтисодӣ ба шумор меравад ва татбиқи барномаҳои қабулнамудаи мо барои гузаштан ба ин раванд қонеъкунанда нестад. яъне ба иқтисоди рақамӣ рӯ овардан. иқтисоди рақамӣ роботикунонӣ, албатта истифодаи технологияи навтарин, ҳам ҷиҳати додани маълумот, ҳам истифодаи он ва ҳам истеҳсоли маҳсулоти технологияи баланд. ана ҳамин масъала бояд мо диққати махсус диҳем ва супориш доданд ки бо ҳамин мақсад агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. илова бар ин бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисоди миллӣ роҳбари давлат пешниҳод намуданд ки соли ҷорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар қонунигардонии маблағҳо ва дигар дороиҳо бо қабул кардани санадҳои дахлдори меъёри ҳуқуқӣ аф гузаронда шавад бо мақсаде ки ҳамун дороиҳою маблағҳои дар дигар ҷо доштан умуман биёрану ба иқтисоди Тоҷикистон истифода кунанд. ва албатта ин санадҳо омода шуда истанд ва ин бояд ки ин санади меъёри ҳуқуқӣ бояд қабул гардад. инчунин барои аз байн бурдани ҳолатҳои санҷишҳои ғайриқонунӣ ва дахолат ба фаъолияти сармоягузорону соҳибкорон кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиро вазифадор намуданд ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо дар муддати кӯтоҳтарин лоиҳаи санади меъёри ҳуқуқии дахлдорро таъин намуданд. яъне ҳамин як санаде қабул шавад ки ба фаъолияти соҳибкорон дахолат накунанд, яъне дахолати беасос.
و با کار آنها و فعالیت آنها خلل نرساند و این سپارش رو گرفتن و علاقه این در این سمت کار رفته ایستاده است. یعنی این باز یک نمود کمک یا دستگیری انمی صاحبکاران وطنی باشد. در فرجام ملاقات سوال و جواب با پرویز شاهزاده صورت گرفت که در آن مردم از مشکلات موجوده از جمله کمک در ساختمان خانه سلامتی و چند مسئله دیگر اظهار عقیده کردند. در جماعت دیوتی سوجن نیز وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شاهزاده را خوش استقبال گرفتند. در ملاقات پرویز شاهزاده پیام راهبر معظم کشور محترم امان رحمان را با مجلس عالی چون حجت سرنوشت‌ساز عنوان نموده از خصوص رشد انرژتیکا علاهیده صحبت کرد. در سالهای صاحب استقلالی در مجموع 34 لایحه سرمایه‌گذاری و مقاصد عمومی 57 و از 2 میلیارد سومانی عملی کرده شده است. در این سمت حالا 17 لایحه دیگر مبلغ عمومی 16 و از 4 میلیارد سومانی پرداخت شده است و در این دوره زیاده از 2000 مگاوات اقتدارهای نو با کار انداخته شدند. حجم استحصال نیروی برق نسبت سال 1991 که 17 میلیارد سواد را تشکیل می‌داد، حال علاقه در سال 2019 اون با 21 میلیارد رسانده شد. در جماعت سوجن نیز مردم با وکیل ارزنده خویش پرویز شاهزاده صمیمی ملاقات نموده با باوری به کمک دستگیری نماینده پارلمان کسبی کشور اظهار نظر کردند. ملاقات انتخاب کنندگان را با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شاهزاده، مراد شکرزاده، رئیس کمیسیون حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در شهر پنجکن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جانباز کرد. از طرف رهبریت مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد بخشیده بر روز جهانی حمایت حقوق استعمال کنندگان چاره‌بینی‌های ترغیباتی و معرفتی گذرانده شد. با گزارش خبرنگاران ما توجه نمایید. هر سال در کشورهای جهان سنه 15 مارت همچون روز بین المللی حمایت حقوق استعمال کنندگان جشن گرفته می شود. مورد ذکر است که باری اول این سنه یعنی 15 مارت در امریکا همچون مفهومی حمایت حقوق استعمال کنندگان پذیرفته شد. سپس سال 1992 این مقررات را در فدراسیون روسیه پذیرفته از سنه 9 دکبر سال 2004 در جمهوری تاجیکستان 15 مارت همچون روز جهانی حمایت حقوق استعمال کنندگان قید کرده می شود. از طرف رهبریت و متخصصان مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکن با مناسبت این سنه که اساساً برای حفظ حقوق‌های استعمال کنندگان روانه شده است، یک سلسله تدبیرها گذرانده شدند. از جمله رهبریت و کارمندان مرکز پرسشنامه‌ها را درباره فعالیت تاجیک استاندارد و حمایت حقوق استعمال کنندگان با ساکنان شهر و دیهات پنجکن پیشکش نموده آنها درباره فعالیت تاجیک استاندارد و حمایت حقوق استعمال کنندگان جواب‌های خویش را بیان کردند. با این مناسبت در لیسه کسب تکنیکی رقم 36 شهر پنجکن نیز ملاقات کارمندان مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد برگزار گردید که آنها درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان و فعالیت اجنسی تاجیک استاندارد از جمله مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکن گزارش دادند. سپس در بازار مرکزی شهر پنجکن جهت باز هم بهتر به راه ماندن سطح و صفت خدمت رسانی به استعمال کنندگان، حمایت حقوق استعمال کنندگان، صحبت و ملاقات ها با تاجران برگزار گردید و کارمندان مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکن جهت اصلاح کمبودی‌های جای داشته بلند برداشتن سطح حمایت حقوق استعمال کنندگان و تاجران توصیه‌های مفصل دادند. در آزمایشگاه مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد تاکید نمودند که یکی از ساختارهای اساسی آزمایشگاه می باشد. سروری آزمایشگاه دیلارام توشیوا و کارمند مسئول مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد مقصد الله پیاموف در این باره چنین اطلاع دادند.
آزمایشگاه مرکز تحصیل منطقوی آژانس تاجیکستان در شهر پنجکن از سال 2001 اینجا فعالیت میکند. در آزمایشگاه 5 نفر متخصصان ورزیده فعالیت کرده. هر روز تشخیصاتی که از طرف ناظران دولتی و ناظران سالدو به ما پیشنهاد می شود از تشخیص گذرانده می شود. در 3 ماه سال روان از طرف متخصصان بخش ناظرات سالدو 16 حالت یعنی محصولات غیر استانداردی آشکار کرده شد. از طرف متخصصان مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکن در 3 ماه سال روان سنجش‌های صحابی گذرانده شده. در همین دوره محصولات‌های مهلت استعمالش گذشته پاسیفات به تمغه کاغذ آشکار گردید. از فرصت مناسب استفاده برده با استعمال کنندگان شهر دهات پنجکن گفتنیم که هنگام خریداری نمودند محصولات پاسیفات دغلانه معامله فروشندگان با مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکن مراجعت نمایند. واقعا ما نیز امیدواران داریم که ساکنان شهر دیهاتی پنجکن برای حمایت حقوق‌های استعمالیشان با تکیه به قانون‌های عمل کننده و همکاری با مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکن با کامیابی‌های نو به نو نائل می‌شوند. شماره 90 ماهواره سیموئی نشریه شرکت صدا و سیما در شهر پنجکن در چاپخانه مگاپرینت شهر دوشنبه چورانگه در حجم 8 صفحه با کاغذ صفتش بلند از چاپ برآمد. با ادامه موضوع توجه نمایید. در صحیفه اولی ماهواره چند خبر علاقمند به انتخابات نماینده‌ها با مجلس وکیلان خلقی ولایت سوخت و مجلس وکیلان خلقی شهر پنجکن، جلسه ریاست کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن و پلنیوم نوبتی تشکیلات شهر پنجکن حزب کمونیست جای داده شده است. جنگ اعلان نشده و زخم‌های تبابت نشونده با همین نام در صحیفه دوم روزنامه اندیشه‌های زیابای جلیلوف سابقه‌دار عملیات‌های جنگی در خاک افغانستان چاپ شده است. در همین صحیفه مقاله‌های تأثیررسانی جسم و روح انسان و اندیشه‌های شاعر همدیارمون عبدالرؤوف مرادی علاقمند به دوست داشتن کتاب را خواندن ممکن است. عمر جوانی رفت ولی شست جوانی نه. با همین نام در صحیفه سیوم روزنامه مقاله چاپ شده است که آن از روزگار نفرانه نقل می کند که بعد به نفقه برآمدن هم به مهنت فایده‌ناک جمعیتی مشغولند. مقاله آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 عثمانوف را نیز در همین صحیفه با نام مادر فرشته است خواندن ممکن است. خوانندگان ماهواره در صحیفه 4 مقاله را با نام از قضا بیشک جزا خواهد رسید مطالعه کرده می توانند که آن به خشونت اویلوی مربوط است. ای که مسجد می روی بهر سجود سر بجنبد دل نجنبد پس چه سود؟ در این مقاله که آن در صحیفه 5 ماهواره چاپ شده است از نقش مسجد در بالا بردن معرفت و معنویات مردم اندیشه بیان کرده می شود. در همین صحیفه با استقبال 80 سالگی استاد لایق شیرالی با نام سطرهای جاویدانه از اشعار این نابغه سخن پارچه ها چاپ شدند. مسئولان ماهواره گوشه پند و اخلاق را در صحیفه 6 جای دادند که در آن موضوعهای آدابی راه رفتن، غنیمت دانستن عمر، آب منبع حیات و سبب نجات را در بر میگیرد. چرا پسر نیکیتا سرگیویچ خروشوف سرگی زندگی خیش را در امریکا اولاتر دانست؟ در این مورد شما در صحیفه 7 ماهواره جواب یافته می توانید. در این صحیفه همچنین اوید به سالشماره مچل دلیل‌های عجایب و خاصیت‌های بعضی گیاه‌های شفابخش را خواندن ممکن است. صحیفه 8 روزنامه چون انعنه با لطیفه‌های جالب خاطر خوانندگان ماهواره را خرسند کرده می‌تواند. با اقدام رهبریت و آموزگاران مؤسسه تحصیلاتی الوگی رقم 1 آزمون اختراعکاران جوان دایر گردید. با ادامه موضوع توجه نمایید.
дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон саҳв гузоштанд дар 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф аз тарафи муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 озмуни ихтироъкориҳои хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар равияи техникӣ баргузор гардид. Маросими ифтитоҳи озмун аз тарафи директори муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 Нарзулло Беков шурӯъ гардид ва ӯ мақсаду мароми ин тадбирро аз ҷумла чунин шарҳ дод. оиди гузарондани 53-мин олимпиади шаҳрӣ ки дар муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 гузаронда шуда истодааст, тибқи фармоишоти сардори раёсати маорифи вилояти Суғд оид ба гузарондани 53-мин олимпиади вилоятӣ ташкил карда шудааст бо мақсади ҷалби бештари хонандагон ба маҳфилҳои равии техникӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солагии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар асоси низомномаи раёсати маорифи вилоят. ба намояндагӣ аз шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен омӯзгори фанҳои дақиқ Нуриддин Наҷмиддинов ба ҳозирин иттилоъ дод ки мо бояд дар ҳазораи нав ҷиҳати дастрасӣ ба ихтироъоти фаннӣ ва физикӣ ба муваффақиятҳои калон ноил гардем. ин ташаббуси сардори раиси маорифи вилояти Суғд, ташаббуси иҷрокунандаи вазифаи мудири шӯъбаи маориф, ин озмун олимпиади техникони наврас. инҷо фақат як чиз ба ҳисоб гирифта мешавад: навоварӣ, ихтироъкорӣ. 10 бахше ки гузаронида мешавад, доварон фақат диққат мекунанд ба ихтироъкорию навоварӣ. ضمن صحبت خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی اشتراکچیان این آزمون اظهار داشتند که واقعاً برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها برای بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان در رویه‌های فیزیکا و تکنیکی اهمیت بسا کلان دارد. من آیمتوف دلشاد عادل‌آقای صنف هفتم ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 میخوانم. من این تراکتورچه را با همون مقصد ساختم که در خواجگی خودمان چیزها را استفاده برم. مثلا در کارهای کارتاشکا کافتن، علف دوری، زمین جفت کنی، فریزر و غیره ها استفاده میبریم. من در آینده باز میخواهم که از این زیادتر و کلانتر چیزها تراکتورها را ساخته با موفقیت کلان میخوام. من بابیف جمالدین خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه رقم 67 دهه نوآباد میباشم. امروز آزمون خیلی خوب گذشت و مینداری خود را به استادم و استاد بگوف میرسانم و من در امتحان مؤسسه تحصیلات میانه ایلاوگی نمره 2 همه اشتراکچیان آزمون موفقیت میطلبم و میخواهم که در آینده در جمهوری در آزمون جمهوری اشتراک نمایم و جایهای سزاوار را اشغال کنم. سپس هیئت نمایندگان از مؤسسه کارخانه‌ها و اشتراکچیان این آزمون تکنیکی در اتاق‌های مؤسسه تحصیلات ایلاوگی رقم 1 با اختراعات خوانندگان در موضوع‌های گوناگون شناس گردیده جهت سهم گذاشتن در اختراعات واسطه‌های گوناگون تکنیکی و دیگر تجهیزات ضروری به خود بلند دادند. در مراسم جنبستی نتیجه های آزمون رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن مراد شکرزاده باری دیگر با تشکیل و برگزاری این آزمون بهای بلند داد و در یک فضای تنتنوی به غالبان آزمون سپاسنامه ها و دیگر تحفه های خاطروی را سپارید.
барномаро идома медиҳем. Маҷлиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати маҳаллаи Зардолузор дар радифи дигар масъалаҳо масъалаи ташкилиро баррасӣ намуд. Таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. Маҷлиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати маҳаллаи Зардолузор дар меҳмонхонаи сайёҳ баргузор шуда, дар он нахуст бо дақиқаи хомӯшӣ хотираи нафарони аз ин маҳалла дар давраи ҳисоботи фавтида ёд карда шуд. Сипас раиси шӯро Мурод Саидалӣ Мазорӣ маъруза намуда фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятиро дар давраи ҳисоботи шаҳру эъзоз дод ва гуфт ки дар ин давра рӯзгору фаъолияти собиқадорон вобаста ба имконотҳои мавҷуда зери назар буд. Сипас аз рӯи масъалаи муҳокимашуда раиси кумитаи маҳаллаи Зардолузор Муталиб Қурбонов ва чанд нафари дигар ба музокира баромда фаъолияти шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати маҳалларо қаноатбахш баҳогузорӣ намуданд. Дар маҷлис раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр Овлоқи Ризоев сухан гуфта, аз дастуру вазифагузориҳои сарвари муаззами давлат муҳтарам Эмомалраҳмон ҷиҳати дастгирии собиқадорон, яъне арҷгузорӣ ба падарону бобоёни шӯҳратманду модарону бибиҳои арҷманд ёдовар шуд ва дар назди масъулони шӯрои маҳалла ва фаъолон вазифагузориҳое намуд, ки онҳо ҳамеша дар мадди назар бояд қарор дошта бошанд. Дар маҷлис масъалаи ташкил низ муҳокима шуд. Бо пешниҳоди раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр Овлоқи Ризоев Мурод Саидалӣ Мазорӣ бинобар ба корҳои ҷамъиятӣ зиёд банд буданаш ва ҳамчунин чун шоир ба эҷоди шеър низ шуғл доштанаш аз вазифаи раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати маҳаллаи Зардолузор озод ва ба ин вазифа бо овоздиҳии кушод Зафар Мусоев интихоб гардид. Маҷлис аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашуда қарорҳои дастдор қабул кард. бахшида ба 70-солагии собиқадори маориф шоир Мурод Саидалӣ Мазорӣ дар муассисаҳои таълимии ҷамоати деҳотии лоиқширалӣ мулоқоту суҳбатҳои адабию фарҳангӣ ҷолибу хотирмон барпо гардиданд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии ҷамоати деҳоти лоиқширалӣ ба муносибати 70-солагии собиқадори маориф шоир Мурод Саидалӣ Мазорӣ силсилаи мулоқоту суҳбатҳо баргузор шуданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 6 деҳаи Ғӯсар мулоқоти шоирро сарвари муассиса Қосимов Шокир оғоз бахшида оид ба фаъолияти 20-солаи Мурод Саидалӣ Мазорӣ дар ин таълимгоҳ ва зиндагиномаи ӯ муовини сарвари муассиса Алиев Толиб маълумоти муфассал дод. хонандагони муассиса аз ашъори шоир шеърҳо қироат намуданд. собиқадори маориф Хоҷа Муҳаммади Муҳаммадзод, муовини раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат Акмал Хоҷамов, нозири шӯъбаи маориф Бобоев Лутфулло дар бораи фаъолияти омӯзгор Мурод Саидалӣ Мазорӣ сухан гуфта, ӯро бо 70-солагии мавлуд самимона табрику муборакбод намуданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 59-уми деҳаи Баҳор мулоқоти Мурод Саидалӣ Мазорӣ бо суханрониҳои роҳбарияту омӯзгорон, қироати шеърҳо аз тарафи хонандагон, ёру дӯстон ва табрикоти раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти лоиқширалӣ Тӯчибой Истамов хеле ҷолибу шавқовар ва бо лаҳзаҳои фаромӯшнопазир анҷом ёфт. дар зодгоҳи Мурод Саидалӣ Мазорӣ мулоқоти ӯ дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 42 деҳаи Мазори Шариф бо табрикоту суханрониҳои роҳбарияти муассисаи номбурда, қироати шеърҳо аз тарафи хонандагон, табрикоти нозири шӯъбаи маориф Бобоев Лутфулло ҷараён гирифт. дар ин мулоқоту суҳбатҳо Мурод Саидалӣ Мазорӣ ба роҳбарияти таълимгоҳҳои зикршуда, омӯзгорону хонандагон, намояндагони шӯъбаи маориф, шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат барои таваҷҷӯҳу эҳтиром арзи сипос намуд. гузориши Дилшода Ҳалимова, Исмоилҷон Холов. Omad balabam mazzayi kandas hamisha Nusheski barko pisandas hamisha Omad balabam mazzayi kandas hamisha Nusheski barko pisandas hamisha Arnomati ozoz namoyam ba tamanno Az yodi khushat khotiramandas hamisha бинандагони гиромӣ, дар хотима ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. пагоҳ яъне санаи 18 марти соли 2021 вобаста ба нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар шаҳру деҳотамон рӯзи ягонаи ахбор дар мавзӯи
тоҷикистон ватани наврӯз аст баргузор мекарданд. аз ҳамаи роҳбарони корхонаҳо ташкилотҳо новобаста аз шакли моликияташон хоҳиш карда мешавад ки барои дар сатҳи баланд гузарондани чорабинии мазкур тадбирҳо андешанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи тиловатии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиятиву некномиро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед.